seta nili phan nang ka expel nang kar plung alu la elu nili ke tang media theng ta ning je lo la pen pini sada me ako nili kaning je thu nang ko kalam thege la hello je a je ha tum penang an abang apulo sar nang li ning chi pining ting tu chekloyon thom ve da po seta me lada ka bang ke chekloyon thom bugali lada ke suspension le nili phanang gi bigali suspension bulo te la ke chekloyon thom chekloyon throp ningkani si la poson doji seta la ke totally se expel lada ka do we chekloyon thom ke tok no hok ta we da dang le tu media ado we aporti atum sta memo mohor ne pon po pen karbiang long ara tum han klar da kalam theke pachini ji pansini ni tuning ripom lo nili han ajaha katum APSLC Central Committee inut banghini atum jasemet nangka sorsar dolo nangki putot dolo Central Committee tum dalata APSLC Central Committee tum da kaddo kawe amat kali inut banghini tum abang jasemet non APSLC ke pap huk je phan BJP la pen RSS a ejen inut banghini tum dak dokok asal sini tum thek dam lo la pen non jasemet APSLC hake cheng ben klem bom wang bom chipi duk bom wang bom katu ko besi mesen men se ken kam nong chejor bom wang bom lo setame non 2025 anamangke ajahak APSLC Central Committee tu mabang jasemet ke hai nang jia constituency long an si lamki pedu thula lamki lampong do et penoposi non bang ke munir do phan aning ke pabi munir do phan aning ke parun la posong si klempon lo la kaduk kawe akoy bang ke nili phan sinang arwa lo lata akapre atumne nang kang ton nang kang chinun gali la party hi janang bong atum si mate APSLC Central Committee inut bangai di to bang si chasemet la bang so nili phan kalili kalang lang nang bok lo ajaha atum bang nili phan APSLC Central Committee atum la chasemet youth wing ahin pen inut bang hini atum chasemet nili phan ahau juno ta nang pilo satame la ke nili phere dam de la pen matha dam de athema Illinois alang itu malong nanda teraya nam bang ke bang hempuar nam du nili la bang so alulong lok pen 18 July nili alulong lok pen party mesen nang ji pu pen Central Committee itu ajaha keja tu nili long bang ajo jerlo kaduk kawe kicing ki kecethan itu nonoman media dam nang nelang pu pen nilitum 18 July pen 23 July an nitrok an ke bijoy si objoy lo sata 24 an yelong pena bangke media klandet pena phi ake hai sir JI Kathar la pen Bikram Hanse tum ningje det pena phi la so pran la media long ningje ja pran la me Central Committee ajaha katum nili long wang si wang pen nili phanong tuning rilo nang tuning ripen nang lichipi pi hek pen JI sar long dam thutha kang hon pen amasi nili pulo thik ase nili dam ji nang litum pulo por party pe messenger phan dam po sata nili hakhi je ponji pulo nili hakhi je pon ke difu LA long vice president sarsing terang ake hai alang li pansi li chipon patumi alang li ta nilida social media long thenglong lo chi resign den lo alang li party pen name a post pen name tu mi chi resign den lo alang li tame na social media long sin li tek pon long alang li hakhi dolo nili hadak chuning ridam JI sar long suri chi hangdam de e la pen de dia jo hangdam de usi rat atumalong ajak delegation Central Committee inut banghini tumabang rat atumal aso si ke than pamang pen dam
pen ini lam thanam lo la pen ini chuning ridam de la ke ake hai sar sing terang nili hakhi dolo alang ni phan che ponsi je ai sar long no son ching ki je thanam pe me pen ini ke chok che alam an ke let ke bhul ke dolo sar satame nangli phan MLA election ba achar election ta me e phongon ke nili ta nang pa hai du ning tunglang po bang ke nili che thanam da lasu pe na phiana chok che derji pusi constituency committee lumbajong lo ke jadu president secretary vice president ka dok kawe abitu ngatum nitunta central committee tum phanang chuning ripi po pen na jo nilitum CC committee hoy ben la isya letar pelele ka chuning rialo copy to secretary general secretary copy to vice president copy to central committee president aphan masi para pa prang lo copy to spokesman antong ti katok pe tumhan anton akopi CC committee pen chuning risi ka chuning ri atari ka bang kala hello da 2007 18 ani ni phan nang expel lo 20 ani ke CC committee hoye hin pen central committee dum abitung phan chuning ri lo CC committee hoye hin pen ta ake ni lile ke kat kalilo ti lape la sope na phi nangli me thang mata at ka chuning ri alo nangli ini nangli ho pen ke saralom chetong dam et pen chuning ri dam et lo pot aposiket tok pen na chuning ri thunang hala urat tunang chuning ri si nili 21 July nili akopi la hello nili ka chuning ri alo hada ako pele thulo la pen general secretary tum anna long lu pusi la bangke nili phanang than nili non chuning ri et pen na phi che than et pen na phi sa ko rat along ka pamang hu tho bangke chik lo yon thong ben le henten pipo nang li chepa ni chepa bing tung te det henten namuk ta hokku lake la nili phan lake irrigation ke ban thap cho jongsi tuliram rong hang aphan ka chetong da tuliram rong hang pen 30 crore atangka ban dekute approve na paklang no ke wan atangka ba tuliram rong hang phan chetong delo setame hala ka chetong vek nili tum di bang thro ka chetong vek non lumbajong lo president David Kathar Sonjoy Kiling Khomsing rong hang Sarsing Terang Lapente Rajesh Rongpi kadu me tumhan anu bangke no na expel pe gedi presidency ulta ke baktu hala phana bangke je tuliram rong hang pe to alo pa ko hala phan baka ko presidency nili ar puthot sa ko ke baktu di nili alang ni phan personal pine ke chelang selen abe president bagde upele ningi sodunda kali hai ningi so abe sata aron ke choklim ke lapu kali la kupi posinon lumba jong long pen arpu ka chi oe mune tu piposi lumba jong constituency committee tu matumi nili theklong lo ningdu ko lo nili ta piposi che jengron pen mane la tum party pen ka chi oe lo pulote nili pulo nang tum chi uri tha dothip sana chepi keng unji mene sata keng ki ajha tu inu bahani tumba non BJP ben congress tumba ari na chawde abdum lo hala to bangke IT cell to at IT department BJP congress tumba in summary kache bohong tu kala APSL si jal kache court kache bohong ni are nili ke ka expel tana munilo ni nili phanke party pe nang expel elo la pen chuning rire det to ke nang li to bis upusi chuning rire langma constituency committee pe na chuning rilo nili personnel pe na chuning rilo ande nili chuning ri et pe na phiyong si nili phan ako kalili kalang lang nang bok lang pote nili phanang ka phere ma mala long ke non ke claim thu bin lo ko marli itum da phobat bo potong ka matha thuma ma ko son me na jomanili buji je delo non langdam thulo na APSLC pen ko pipo se jahar tum ke chiu lo punili ar cholo nang tum ke chiu et ke thalang ke mati puni pulo edi amasi kalisa latum kachepe keng ye phan an ning amathang he ajha ka tum bang bu mat je ai sar phan
mane la bangso party ke pap huk je pansala tu mangga jake claim ro nang li phanda kali li kala lang senang ke bokta la pule hai amasi nili theglong lo social media lo kami media nang tu malong kado weda hangju lo nili phana nang pulo chiklo yon thombe alun na bonda set kedi nang ning oi nang ne pu rajan timung nang ning oi nang ne chiklo yon thombe nang ka expel ke pu cepat ning ding nei badi kela ke alun ke bonda ke choro lo nang ching hon mosik ka bonda lo hai seta abino ke chiklo yon thom bu kali rake to teli la so party pen masih expel ante expel lo pulo te nili bangke thang tapi niar nianta party ki mi ke sengi tang ho party ki mi men ASDF tang ho wahai hai se ala tumang ke APSLC tumang si chontu pro tamane seng serara ko diko wah nang ke toy kom nang na therak tu tamimi kipchi krong ke tum khei long ri phansi ke claim pu ke ache lang sele to ke banga par amar niligama tha thu lake BJP RSS tumhan atwar ke thu ma pusi kamatha dam thu mane hala tumhan papa hai thu na ko hai lano nili phana ka sorsar tu na tum ana bangke mane hala party kimi pa seng serak rak na tu are party ki mi yong si ke seng muti nili si nang itu media tum hanang chop hasi rat ahon jailong hela kalima kalang di la ana si officially declare lo ko ana si je ahon lo lake party ki mi seng de lo puji non ke Bikram hanse ta party ki mi ke seng alang li hentet pulo la pen jai sarmata lo lapen non a pithu o bagala ke social media lo lake amen do ahun ko pipini ke paklang tha bedi ho do piklo jola poson lasi nili ka chuning ri pu bangai karbiang long arat angkang pia do anarat panda kapachini kang tunggal halo nili APSLC pen le ni me thang le ke kat kali klauda kalam lo nili phan nang kar plum lapen cheklo yon trop bole dake to kali lake mane ka expel terminate pulote lake la so a party lo manja avelu lasi avelu pulote engke nili phan muni tum kato kabedi party ben la bangso party lo dode dalo pulote ba flungelo pulote kapre ka party tum nang hang pik nili phan national political party tum nang hang pik nili phan regional political party tum nang hang pik nili phan tamin nona manili dam dila no manili do thibla constituency committee tom lapen kapre constituency tum andame non bang ke plan suye bang ke atumi apor nili phanakol nili tum ke a constituency tin benta APSLC ka chi oji do pik nili putulo lapuan ke chok che jibu la sonne kalilangbu sonne klem nang nelangbu usini li chuning ri pula satame lada ilitum thegam lo kedam tang andame half 2019 में non an APSLC का चेसों APSLC लोग नीली फाट के पीनी के नीली के नंग expel दे कुछ तमें दी नीली जुमजुम भाषा नंग का expel चोटला कपड़े तुम्हां के expel पे तहाल तुम के बारे में थैंग मसी party ideology बाय party अजाना rules का follow ले पे ना पोसी अजा तो मंगे अनिंग के ओयलाम देसी नंग से पेकला no nili nang to phan kamang humi me naya bangel halo nili phan pining we kalite peda ning we peda dik ning we nili phan cheri nangji usina pu nang ke attack di palam do banga thom pli photo ba bang kre phota hai pusipu nili phan la song si nang ke ther alam nili char julong mane nili phan jong hele nang ther se tami kupiali do bo nili phan na expel ta amuni nili no ho to dam da choklo jong sila an set nang phere polote nili phan na expel nang lo ke kam nang chotoira no APSLC lo kalima tiket nang pipe ka phelam lo ta kam nang chotoira no kam nang paklemara no jong se lang tum di sata non bang la pokali se nang expel lo sata me non bang ke nang ke attack thu ji pu latong thei ka ching hom lo ma longri ka ching hom lo ma ke chi pu ke di me thang thei long ria phan tu le di lasi no ni di lo ke muni tu wang pik lo a constituency tin man se don nang che konte
a constituency tin man si non bang ke ni phan elong tabang na isar elong tabang na isar elong tabang na isar pulo ate hala hai tum APHL se munit kalima alang itum pulo he rajan timung ke la rajan timung inuet ke tam ke thang kaluk sona we party pha thang ke no hokta we uselang tum ningjeno pulo te lang tum an ko pune huru pachu tu dia kam se we lo di bindas pedang tum kam siklemo ko la ke pisi kier nei ma party pe ne ke expel dang dele ho wa itu mi thang kam siklem nang bang ta mi thang kam ma siklem nang punai ma ti di kopi po ki pu bede kopi po ki pu hai he de la helo ini ngandu ko bang ke lasi khelong ria tam claim ji bolte alam chot kali akam na itum claim pe me nangi itum aho kalam lo niliphan 30 crore bole hedi boh ihin ke tulirama photo ihin ke nili photo ambong bahria paisa bui di are 30 crore mamuli lamala alak loksi 300 lakhs bagdo idi kuna accounts pe hala di kuna takalo thiragre madi a voice record lo bole hai tuliram me chingki ho ke lage a voice record ke dukom na kopo tuliram da alama me de pupi dele ni ta nilama me de pupi dele di kalima lapen tuliram pen ke chetong lo te BJP lo kali deile RSS lo kali deile party phalang mo ta na kali deile lason la thaka chetong central committee dinga chetong piklo kente di memorandum ki pialong ha ko nane kaching kialong lahai ke tu piklo lagi sata la so party phan chinghon duma chinghon he claim ma claim kle ke dam tang an good percentage ko song do kelo halai si tu munchi dam thekni politician kolote enot politician kolote kaduk kawe hin manai tum langnam pe me thek pensi tu itum claim dam poning ene ke BJP tu medi congress tu BJP tu ene ke lake nang la suang hoi cherai de noi hu puge nang ake joy pe nang pek totli claim pa me nahi matha pe me nahi a strategy election ke hai bolote a strategy selam pe me nang ji policy making pe me nang ji la anang si tum hide pe nang si ke che so men in than ji ta ho longlia aron selam ji ta ho pon dai tum claim hai ji jong si election ke hai phan kali awareness of han sot si claim chot ji bote lake NGO tum som da chok lake hala bang NGO tum da awareness ke pibom lo ta ऐसे political party non ke tum ka do behirlo tata itum yo si ke che pahaye phan claim ki polote la ke policy making pe me nahi la pen policy adobo nahi la ana si hala central da BJP state da BJP district da BJP hala tum phan ke parem da ji polote regional political party tum ke tum isi a strategy selam pe me pote tum high ne de ji non ili phan na expel lo nili phanang expel dependency nangkang ton nangkang chi nangkang pin rem kalidi kalang lang ben ke election high ini aho kalam lagi nangli tum ke dam nahi ke BJP kitun tanga thoman ko son se ke chewan ji ma EPSL silom hala si matha nahi congress kitun tanga tum hala congress atum lang ben ko son se ke chewan ji ma hala si matha nahi non bang ajaga lidar tum congress ben se ke pajir po adaha tum bang BJP agent Hotel asal parti ku pesi dopong ke, alih berdei lagi.